Nshuti bakunzi bacu mwe mukomeje mukadukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza badukurikiye muri mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mwandike muri comment section mutubwira muherereye mu bice bitandukanye. Ikaze. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amaze kongera guca akandi gahigo gakomeye cyane, mbibutsa ko nyuma y'urugamba rw'intambara rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kubohora igihugu cy'u Rwanda, hatangiye urugamba rwo guteza imbere igihugu cy'u Rwanda no guteza imbere abanyarwanda muri rusange. Mu myaka irenga 32 ishize, nababwira ko ari byinshi u Rwanda rumaze kugeraho, yaba mu bikorwa remezo, yaba mu burezi, yaba mu mibereho myiza y'abanyarwanda, mu mutekano, aho u Rwanda rwaba ko rufite ingabo nyinshi cyane mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku mugabane wa Afurika ndetse no hirya no hino muheruka, ndetse no kubona inkuru igaragaza ko hari ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zagiye mu gihugu cya Jamaica kujya gufasha iki gihugu. Nahoze mbona ko n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Jamaica nawe yashimiraga ingabo z'igihugu cy'u Rwanda kubwo umusanzu ukomeye cyane bakomeje gutanga. Perezida Paul Kagame rero ashimirwa kuba hari byinshi yagiye afatanyamo n'abanyarwanda muri rusange mu kugera kuri byo, yaba nyibyo byose nari maze kuvuga hejuru, bikorwa remezo, umutekano n'ibindi byinshi. Niba barakubwira ngo ababyeyi ngo bapfaga babyara banganaga gutya, uyu munsi raporo zikaba zigaragaza ko ibyo ngibyo bisa nkaho biri kugenda bikendera mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru nziza rero yo kwishimira muri rusange. Ariko rero hari akandi gahigo gakomeye cyane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda maze guca. Ako gahigo ni akahe, agaciye gute? Byose reka nze mbigarukeho mu makuru yacu ku buryo burambuye. Gusa reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho. Perezida William Ruto w'igihugu cya Kenya yitwa Dr. William Samoei Ruto akaba yasabye abafite ibitekerezo byubaka igihugu kutavugira matama. Perezida wa Kenya yitwa William Samoei Ruto yasabye aba bafite ibitekerezo byiza byakubaka igihugu kurushaho kwigaragaza aho kwirirwa bajujura. Ibi yabigarutseho ku itariki ya 17 Gashyantare 2026 ubwo habaga umuhango wo gushyira umukono ku masezerano hagati ya guverinoma ya Kenya n'umuyobozi w'umujyi wa Nairobi. N'amasezerano yaragamije kandi guha uyu mujyi agera kuri miliyari 80 z'amashiringi ya Kenya, yongera kandi ku ngengo y'imari uhabwa kugira ngo rero azifashishwe muri gahunda z'iterambere zikubiye mu nkingi enye zirimo ibikorwa remezo ndetse n'itangwa rya serivisi. Mu ijambo yavugiye muri uyu muhango, Perezida William Samoei Ruto yasabye abanyakenya by'umwihariko abayobozi gukunda igihugu cyabo aho kubivuga nabi. Ati tugomba kwizera, ati kandi tugomba kandi gukunda iki gihugu cyacu cya Kenya. Niba uvuga ibintu bibi ati kuri Kenya, nuwe musanzu uri gutanga? Niba wanga igihugu cyawe ni gute icyo ari igisubizo? Niba ufite kandi ibitekerezo byiza tubwire. Yakomeje asaba abafite ibitekerezo byiza byubaka igihugu kubitanga aho kwirirwa bajujura. Ati ndashaka kuvuga ibi kugira ngo nkureho ugushidikanya gushobora kandi kubaho. Umuntu wari wese ufite ibitekerezo byiza agomba kwigaragaza kujujura, ati gushyira ati abantu mu majwi, ati ndetse n'ibindi bikorwa byose nk'ibyo byo gukabiriza ntabwo bizahindura igihugu cyacu, kandi tugomba kubisobanura neza. Bimwe mu bintu kandi turi gukora uyu munsi bikwiriye kuba byarakozwe mu myaka myinshi ishize, ariko bamwe mu bayobozi muri twe ati bahitamo inzira yoroshye ibaha igikundiro. Ntabwo tuzigera kandi dukora ibintu by'ingenzi abaturage bacu bakeneye. Perezida William Samoei Ruto ntigeze avuga amazina abo yageneye ubutumwa, gusa yabutanze mu gihe kandi akomeje kugaragara abari mu buyobozi bwe cyangwa se ababuhozemo banenga ibyo akora, barimo n'uwari visi perezida witwa Rigathi Gachagua. Muri amakuru kandi mu buryo bw'incamake twihuta, reka duce mu gihugu cy'Ubufaransa. Mbabwire ko mu gihugu cy'Ubufaransa umujyanama wa Sena yahamijwe icyaha cyo gufotora ubwambure bw'abagore. Urukiko rw'Umufaransa rwakatiye uwahoze ari umujyanama w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena Sebastien G igifungo cy'umwaka umwe usubitse nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gufotora mu majipo y'abagore batabizi barimo n'abo muri Sena. N'umwanzuro wafashwe ku itariki ya 17 Gashyantare 2026 aho urukiko kandi rwemeje ko uyu mugabo yajyaga afata amafoto y'abagore batabizi barimo abakora muri Sena yarangiza akayabika. Muri 2023 nibwo uyu mugabo kandi yafashwe ubwo abakozi bakorana babonaga hard drive iriho amafoto arenga 1800 y'ubwambure bw'abagore. Bigaragara ko yagiye kandi afatirwa mu ruhame nko mu muhanda ndetse no mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'Ubufaransa. Amafoto agaragaza bimwe kandi mu bice by'ibanga by'abakobwa nk'ikibuno, umuntu wambaye akenda k'imbere. Bigaragara ko yabaga kandi yafashwe abagore bambaye ijipo. Muri ayo mafoto kandi harimo n'andi uwahoze akundana na Sebastien G aho yari yambaye ubusa aryamye mu nzu y'uyu mugabo. Bikimenyekana yahise aregerwa Sena ndetse kandi ajyanwa mu rukiko aho yaje no kwirukanwa muri Sena.
mu rukiko Sebastien G akaba yisobanuye avuga ko ataragamije kugira uwo ahohotera ahubwo yumvaga ashaka gukusanya amafoto yerekana ubwiza bw'abagore. Uyu mugabo yaciwe muri Sena ndetse kandi asabirwa ko bamujyana mu baganga bazobereye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Mu makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko mu buryo bw'incamake duce mu gihugu cya Tanzania, mbabwire ko impunzi z'abarundi zanze gutaha ziri kumeneshwa. Imibereho y'impunzi z'abarundi ziba muri Tanzania ikomeje kandi kuba mibi cyane cyane mu nkambi ya Nyarugusu. Amakuru atangwa n'impunzi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu aravuga ko hari ifatwa ry'abapasiteri, iyicarubozo ndetse no gusenywa kw'inzu z'abaturage. Abatanga ubuhamya bavuga ko bamwe mu bayobozi kandi b'amadini bashinjwa kubuza abayoboke babo gutaha mu Burundi. Umwe mu batanze amakuru yavuze ko Pasiteri Charles Nzoyihera wo mu itorero Ezebu yafashwe kuwa 16 Gashyantare 2026 ngo inzego z'umutekano zifatanyije n'abashinzwe inkambi zagiye kandi we zikamujyana ku ngufu, nyuma agahohoterwa bikomeye nubwo yari amaze iminsi arwaye. Amakuru akomeza avuga ko hari abandi bapasiteri nabo kandi bakora ibicarubozo ku mpamvu nk'izo bagera ku 8 bose hamwe. Uwitwa Jafati nawe bivuga ko rero aherutse gukorerwa ihohoterwa rikomeye cyane. Inzu zirasenywa, imiryango isigara kandi mu kaga. Hanyuma uretse ihohoterwa ry'abapasiteri, impunzi z'abarundi zivuga ko hari inzu zabo ati zisigaye kandi zisenywa n'abayobozi bo muri Tanzania. Amashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza amazu asenywa bigasiga imiryango myinshi naho kuba ifite muri iki gihugu cya Tanzania. Ihuriro riharanira uburenganzira bwa muntu mu nkambi z'impunzi ryatangaje ko rimaze kandi iminsi irangakishwe n'ibikorwa ry'ibi bikorwa mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Rivuga ko gusenya amazu ndetse no gushyira igitutu ku mpunzi ngo zitaye ku gahato bituma kandi habaho umutekano muke ukabije. Iryo huriro rigaragaza ko abagore, abagabo n'abana benshi basigaye badafite aho kuba, bityo ngo bakaba kandi bahanganye n'imvura, inzara n'ubukene bukabije, mu gihe nta bwisanzure busesuye bafite bwo kwihitiramo ejo hazaza habo. Hamaganwa gutahuka ku gahato. Irasaba kandi umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi HCR kongera imbaraga mu kurinda izi mpunzi, gukumira itahuka rikorwa ku gahato no gutuma kandi zibona ubufasha bw'ibanze muri rusange. Iri huriro rikaba kandi ryanasabye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga gushyiraho uburyo bwigenga bwo gukurikirana by'iki kibazo no kugenzura ukuri kwabyo hagamijwe kurengera ubuzima, umutekano n'uburenganzira bw'ibanze by'izi mpunzi z'abarundi. Iyi mibereho ikomeje kandi gutuma impunzi nyinshi cyane zibaho mu bwoba no mu bukene bukabije, mu gihe kandi zitegereje igisubizo kirambye ku bibazo byasize mu buhungiro. Ikaze rero muri amakuru yacu ku nkuru ivugwa ku gihugu cy'u Rwanda, mbabwira ko nta kandi gahigo u Rwanda rwesheje ku buyobozi bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni agahigo rero gakomeye cyane, mbabwira ko ishoramari mvamahanga ryageze kuri miliyari 1,000 ndetse na miliyoni 983 y'amafaranga y'u Rwanda mwaka umwe. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare mu Rwanda igaragaza ko ishoramari mvamahanga ryageze kuri miliyari 1 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga arenga miliyari 1,000 ndetse na miliyoni 598,300 y'amafaranga y'u Rwanda 2024, avuye kuri miliyoni 886 ndetse na miliyoni 900 y'amadolari y'Amerika yari iriho muri 2023. Iyi raporo yasohotse kuwa 17 Gashyantare 2026 igaragaza ko umwaka 2024 urwego rw'imari rwashowemo miliyoni 199 ndetse n'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika, bingana n'izamuka rya 27.2%. Urwego rw'inganda rwashowemo kandi miliyoni zigera kuri 267 n'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika. Urwego rw'ubwubatsi rwashowemo miliyoni 150 ndetse n'ibihumbi 500 by'amadolari y'Amerika, naho inzego z'ubuhinzi, uburezi n'ubuzima zashowemo ishoramari mvamahanga rya miliyoni 100 na 7,700 y'amadolari y'Amerika. Ibihugu byagize kandi uruhare runini cyane mu ishoramari mvamahanga biyobowe n'ibirwa bya Maurice, aho abashoramari babikomokamo bashoye miliyoni 151 n'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika. Muri Kenya havuye kandi ishoramari rya miliyoni 140,300 y'amadolari y'Amerika. Mu Bushinwa havuye ishoramari rya miliyoni 108 n'ibihumbi 600 y'amadolari y'Amerika. Abakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bashoye miliyoni 103 n'ibihumbi 900 by'amadolari y'Amerika. Naho mu Budage hava ishoramari rya miliyoni 35 n'ibihumbi 300 by'amadolari y'Amerika. Ishoramari mvamahanga riribwa hagendewe kandi mu miryango n'uturere tw'isi. Umuryango wa Komesa wavuyemo ishoramari mvamahanga ringana na miliyoni 418
600 y'amadolari Amerika, muri Osiri hava iringana na miliyoni 340 y'amadolari Amerika, muri SADC havuye ishoramari rya miliyoni 193 y'amadolari Amerika, havuye muri Aziya aba miliyoni 228 y'amadolari Amerika, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ukurikiraho na miliyoni 159 y'amadolari Amerika. Inguzanyo zavuye mu mahanga kandi zinjiye mu bigo by'ubucuruzi byo mu Rwanda zagize kuri miliyoni 546 y'amadolari Amerika, bingana n'izamuka rya 28 n'igice kuko ryari miliyoni 423 z'amadolari Amerika. Raporo igaragaza ko izo nguzanyo kandi mvamahanga zazamutse kubera ko ibigo biri imbere mu gihugu byagujije mu bigo kandi bikora imirimo imwe byo mu mahanga, aho bifitemo uruhare rwa 68% mu gihe 39.2% by'izi nguzanyo zavuye mu mahanga zatanzwe n'ibigo bidahuje ibyo bikora. Ibigo byasubije muri ubu bushakashatsi kandi birenga 380, igicuruzo rusange cyabyo cyari miliyari 3 na miliyoni 900 z'amadolari Amerika, mu gihe kandi mu mwaka wa 2023 igicuruzo rusange cyari miliyari 3.6 y'amadolari Amerika. Ibigo byinshi byarungutse. Iyi raporo igaragaza ko 24 ibigo by'abikorera bifite ba nyirabyo b'abanyamahanga babifitemo hejuru ya 10% byawe inyungu iri hejuru ya 36.9% igera kuri miliyoni 179 n'igice z'amadolari Amerika, avuye kuri miliyoni 173 n'igice z'amadolari Amerika muri 2023. Inyungu itarasaranganyijwe abanyamigabane igashorwa muri ibi bigo nayo iyongereho 34.6% igera kuri miliyoni 125 n'ibihumbi magana by'amadolari Amerika, mu gihe kandi inyungu yasaranganyijwe abanyamigabane bibigo nayo iyongereyeho 15.2% igera kuri miliyoni 38.3% z'amadolari Amerika muri 2024. Ishoramari mvamahanga kandi muri 2024 ryatanze akazi ku bantu 69,341 muri bo 97.6% n'abanyarwanda. Ni mu gihe kandi umwaka wari wabanje abari babonye akazi mu Rwanda bivuye ku ishoramari mvamahanga bari 59,916. Twihuta reka duhindure ingingo dukomeze n'andi makuru akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko umuti mushya urinda abantu kwandura sida wageze mu gihugu cya Kenya. Minisitiri w'ubuzima wa Kenya yitwa Aden Duale yatangaje ko kwa 14 Gashyantare 2026 iki gihugu cyakiriye doze 21 z'umuti mushya wa Lenacapavir Yeztugo urinda abantu kwandura agakoko gatera sida, kiba icyambere mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba giteye intambwe. Leta ya Kenya iteganya gukwirakwiza izi doze mu turere 15 tugaragaramo ubwandu bwinshi bw'agakoko gatera sida, utundi tukazazihabwa muri Mata 2026 ubwo izaba yakiriye izindi 12,000. Minisitiri Duale yasobanuye abaturage ko uyu muti utavura abanduye agakoko gatera sida, asaba abanduye ko bakomeza kunywa imiti basanzwe banywa umunsi ku wundi cyangwa gukoresha urushinge mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwabo. Uyu muti wakozwe na Gilead Sciences, ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyerewe mu gukora inkingo. Amasuzuma yakorewe mu bihugu bitandukanye inshuro 3 bwagaragaje ko ubu warinda virusi itera sida ku rugero rwa 99.9% ufashwe buri mezi 6. Muri Nyakanga 2025 ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS, Lenacapavir tangira gukoreshwa n'igisubizo kiruta ibindi kuko umuti usanzwe wifashishwa mu gukumira ubwandu bw'agakoko gatera sida aho unyobwa buri munsi, urushinge rusanzwe kandi rwo rugaterwa buri mezi agera kuri 2. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima Dr Ikuzo Basil yavuze ko Leta y'u Rwanda ishaka gushyira imbaraga mu ikoreshwa ry'urushinge ruterwa mu mezi 2. Mu kiganiro kandi cyabaye muri Nyakanga 2025 Dr Ikuzo Basil yasobanuye ko ibiganiro bigenze neza umuti wa Lenacapavir ushobora kandi kugera mu Rwanda mu mwaka 2026 ugatangira gukoreshwa, kandi ko yaba ari intambwe ikomeye kuko wagabanya umuhangayiko abaturarwanda baterwa no kunywa umuti buri munsi. Akaba rero ari inkuru nziza mu gihugu cya Kenya, ariko n'ibindi bihugu bitandukanye byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba nabyo bikaba bitegereje ko uyu muti uzabigeraho. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugera avuga, reka mbabwire ko nyuma y'imyaka 12 Uburusiya buhabwa ibihano bituma ibendera ryabwo rero ritagaragara mu mikino Paralympique, nibwo na Belarusi byemerewe kandi abakinnyi bazakina bafite amabendera y'ibihugu byabo. Muri 2014 Uburusiya kandi bwahagaritse mu mikino Paralympique kubera abakinnyi babwo bagaragaweho no gukoresha imiti yongera imbaraga mu marushanwa y'abafite ubumuga. Ibihano kandi byakomeje gushyirwa kuri iki gihugu, yongeraho na Belarusi kubera ubufatanye
bw'impande zombi mu bitero byagabwe kuri Ukraine kuva muri 2022 kugeza ubu. Icyo gihe kandi abakinnyi bo muri ibi bihugu bakinaga ku giti cyabo nta bihugu bahagarariye, gusa umusaruro wabo ntugire icyo umara ku rutonde rw'ibihugu byitwaye neza muri amarushanwa. Komite y'imikino y'abafite ubumuga mu Rusiya yagerageje kandi gutanga ibirego mu rukiko rwa siporo ku isi TAS kugira ngo rero abakinnyi bahabwe uburenganzira bwo kwitirirwa ibihugu byabo, birangira kandi bakomorewe. Uburusiya bwemerewe kandi abakinnyi 9 mu mikino Paralympique ikinirwa mu rubura izabera mu Butaliyani kuva tariki ya 6 kugeza tariki ya 15 Werurwe 2026, mu gihe Belarus yemerewe 4. Aba bakinnyi kandi 10 bazahatana mu mikino irimo Para Alpine Skiing, Para Cross Country Skiing ndetse na Para Snowboarding. Minisitiri w'umuco mu Bwongereza Liza Nandi yavuze ko iki cyemezo kandi kidakwiriye kuko icyatumye hashyirwaho ibihano kitarangiye. Ati ni umwanzuro mubi cyane, ati kwemera abakinnyi b'Uburusiya na Belarus gukinira ku mabendera yabo mu gihe intambara kandi ikomeje muri Ukraine hari ubutumwa butari bwiza bitanga. Komite y'imikino kandi bafite ubumuga ku isi ikwiriye kwicara ikisubiraho. Ati mu mwanzuro ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS byatangaje ko mu bakinnyi kandi bazakina imikino barimo awitwa Alexei Bugaev wegukanye umudari wa zahabu inshuro 3 mu mikino Paralympique muri Para Alpine Skiing. Hari kandi Ivan Gorbukov ndetse na Stasia Bagian begukanye shampiyona y'isi muri Para Cross Country Skiing. Rero ari ibyo ngibyo bikomeza kugenda abivugwa muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa kuri manyafite nuko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo urubanza rwa Lieutenant General Yavu ushinjwa gukorana n'u Rwanda rwahinduye isura. Iburanisha mu rubanza ruregwamo Lieutenant General Philemon Yave Ilunge ryakomeje kuri wa kabiri tariki ya 17 Gashyantare 2026 imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare, humvwa umutangabuhamya Lieutenant General Paul Sikabwe wamagajwe n'ubushinjacyaha. Uyu yavuze ko rero ahubwo General Yave yari mu basirikare bakuru u Rwanda rwifuzaga ko bicwa. Mu butumwa bwe Lieutenant General Force Kabwe yatangaje ko abasirikare bakuru kandi 6 b'abanyekongo bari mu mboni z'u Rwanda ari Lieutenant General Constant Ndima, Lieutenant General Philemon Yave Ilunge na General Major Peter Chirumwami, General Major Sylvain Kenge, General de Brigade Gisrin Sinkombo Mulamba na General de Brigade John Chinabuma Kamukinde. Umutangabuhamya avuga ko benshi muri abo basirikare bakuru ba FARDC u Rwanda rubafata nk'abayizanguni nk'uko inkuru dukesha Actualité de Rusidi ikomeza ibivuga. Aya magambo y'umutangabuhamya kandi ariko yamaganwe n'umushinjacyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko kuvuga ko uregwa yashakishwaga n'u Rwanda ari ukujijisha ngo atagaragara ko yafatanyije narwo. Icyakora abunganira uregwa basubije bavuga ko nta sano riri hagati mu kiriya wabo n'igihugu cy'u Rwanda. General Philemon Yave Ilunge ashinjwa kuba yarafitanye umubano n'abantu begereye General James Kabarebe mu Rwanda. Kuva muri 2020 kandi yoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho yagizwe umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare k'ingabo za FARDC. Aka karere kandi gakuyemo intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Urubanza rwe rwatangiye nyuma y'imyaka igera kuri 3 ataye muri yombi. Muri Nzeri 22 General Philemon Yave bakunda kwita Ingwe ari mu bayobozi bakuru kandi b'ingabo bakomoka mu ntara Katanga. Abanyapolitike bamwe na bamwe cyane boza ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila bakunze kuvuga ko batotezwa n'ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi. Dushe mu gihugu cya Peru mbabwira amakuru aho harivuga ko abadepite birukanye President Jose Jeri ku mirimo ye. Kuri wa kabiri tariki ya 12 Gashyantare Inteko Ishinga Amategeko ya Peru yatuye gukura President w'agateganyo Jose Jeri ku mirimo ye nyuma y'amezi 4 ashyizweho. Iki cyemezo gikurikira amahano yakoze arimo kugirana inama rwihishwa n'abacuruzi b'Abashinwa byateye imvururu nshya muri politike mu gihe kandi kitarenze amezi 2 mbere y'amatora President wa Peru ateganyijwe ku itariki ya 12 Mata. Jeri kandi akomeje gukorwaho iperereza ku bivugwa ko ari gutera inkunga inyungu mu buryo butemewe. Nyuma y'inama ebyiri kandi yagiranye n'abacuruzi b'Abashinwa, ibyaganiriwe muri izo nama ntibyatangajwe ku mugaragaro. Izo nama zombi kandi zabaga ari kumwe n'umucuruzi witwa Zihua Zange ufite amaduka ndetse wanahawe ubutaka na leta bwo gukoreraho umushinga w'amashanyarazi nk'uko inkuru dukesha Deutsche Welle ikomeza kugenda ibivuga. Umucuruzi wahuye mu nama ya mbere ashinjwa kuba umuyoboro w'ubucuruzi butemewe n'amategeko bw'imbaho.
Ibi byamenyekanye ubwo hasohokaga kandi video z'inama, muri imwe muri zo yo mu Ukuboza 25 Jerry agaragara ageze muri resitora mu gicuku yahishe umutwe n'ingofero y'umupira agiye kubonana na Yange mu nama yo muri Mutarama. Yahageze kandi yambaye amataratara y'izuba. Jerry yahakanye amakosa avuga ko yahuye n'abacuruzi kugira ngo bategure ibirori bihuza Peru n'Ubushinwa, ariko abadepite bavuga ko ibyo aregwa ari zimwe mu mpamvu zo kumuvanaho. Bavuga ko atarakwiriye gukora imirimo ya perezida muri iki gihugu cya Peru cyo muri Amerika.